دما خوش ببینرین هجای رو 12 کانون 2022 جه روشن جه روشا دوشمین بویا روی شدن هری سرکی و هری بالکش یین لسرانسری جهانی رودانه امی جاره کدن هول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا روسیا حتی دمک درش و نکاربه جهه که دنیه به جاهید عالی اوکراین ایده به پیش بکه یانجی کنترل بکه استخباراتا انگلیستان ده راپورا خویا داویه ده او یک ادعا کرد لعالیه که دن ارتش اوکراینی ایریشی ناونده که کما واگنر یا روسیین لوهانسکه کرد. شری لوکراین دماغ خویا دهانده نه روسیا حتی نها کاریه داخوازن خوین لسر خاک اوکراینی بیگ بینه و نجی که وی کاریه هیزن ویج ولاد درخینه. ددمه که کو سرمایه اوکراین پیچایه ده هیزن وی ایریشی ناونده که کما واگنر یا لوهانسکه کرد. دی ادعا کرن که دی ایریشا لأوتیلا لکادیفکا ده گلک چگارین کما واگنری هاتنه کشتن. لی اف ادعا حتی نه هاتنه پشتراز کرن. اف کم به نزبون خویا لگل سروک روسی ولادیمیر پوتین تیناز کرن. لالیه کدن داویا هفته ایریشن لباجرین باشوری ولاد زیده بو. هرمین باشوری اوکراین دیسا بو ناونیشانا ایریشا بالافرین بیمروفین روسی او بتایبت جی او دیسا. پشتی وی ایریشی ریوبریا کیوی جی به ایریشا لسر ملیتوپولی برسفدا موسکوی. ارتش اوکراین راگاند کو وان روشا شمی ده بالافرین بیمروفین روسی یل اودیسای خستن خواریم. کیوی ادعا کرد ده ایریشا روسی یا لسر 5 سانترالین الکتریکی ده نیزی میلیون کنیفکس بی الکتریک مانه. Корисно, маємо сильні домовленості. Саруккомарі України Володимир Зеленський діар کرد که روشا لودیسا پر دجواره. Дію, ППО, артилерію, захист нашої інфраструктури. زلنسکی ده داویا هفته ده به سروک آمریکای جو بایدن را به تلفنی آخوی. بایدن دیار کرد که به هزکرنا سیستم پاراستنا آسمانی یا اوکراینی یک جی خباتین ونین دست بگیه. NATO came together and authorized and activated وزارت پاراستنی یا بریتانیا ایرو ده نرخاندنه که استخباراتی در راگاند که نها هزار روسیه یا کنترل کردن حریم کردن یا اوکراینی نینه. او یک هم وقتی ویه که هات که موسکو ادعا دی که بشک مزنج روشتات و باشور اوکراینی دبن کنترل آویده. بلهر اف مترسیا شریدنا برا اوکراین و روسیه ده لنوا ولاتین اوروپایی بلاو دبا آلوزیا نابرا کوسووا و سربستان جاره کدن گربویه سربین کوسووایی به کامیونان ریین کو دچین نقطه سنوری ین لباکوری ولاد گرتن ده وینا بریده سروک سربستان ووچیچ کنسی اولکاریا نتوی کم کر. پشتی بدنگی قدم کن آلوزیاد نابرا سربین لی کوسووای و حکومت سربستان دروجاسی امین دیا. سروک سربستان الکساندر ووزیک دو ایواری کنسی اولکاریا نتوی کم کرد. او یک هم وقتی وی که پیک هات کو جاره کدن آلوزید نابرا هندیکاهی سرب این لباکوری کوسووای و حکومت کوسووای ده پیک هات. فوزیک جسربان خوست کو خراگرن و ایریشی هیزن آشتی پارز این ناتو کفور و میسیونا یکیتیا اوروپای این لکوسووای نکن. ده قانون کسی نناز بمبه دنگ آبیتن پولیسین یکیتیا اوروپای گین لباکوری کوسووای. پشتیوه پولیسین هرمی بکوم نناز را کت نابا پفچونان. هند سربین کوسووای جی به کامیونان ریین کو دچین خالن سینور این باکور به باریکاتان گرتن. سرکوزیر کوسووای آلبین کورتی خوپشاندار وکه چتین سوجدار بناف کر و جکفور خوست کو آستنگین لسریان راکن. لوفتن تتسلن هومبه سدما سرکه آلوزیا بیداویه یال ولید جبر جمارا ماشینین سربین لکوسووای نه. حکومت کوسووا جی سربین لولاد دخوازه
جماره خو یا ماشینیان یا سربی به یا کوسووا بگوهرن. هن سر و بریار پروتستو دکن و دبیجن او سرخوابونا کوسووای ناس ناکن. دناوا دمین داویه در ریبریا کوسووا جماره که پولیس شاندن هرمین باکوری ولاد کوپرانیاوان سربن. لور پشتی بنچاف کرنا اب سرکی برای سرب آلوزیان دست بکر. دجان پانتیک به ایریش آل دیجی سازین حکومت رایدارن هلبجاردن و پولیسان ده سوجدار کرن. پانتیک یک جشه ست کارمندن سیویل ان سرب ان اتنیکیه کود مها مجدار ده استیفا کربون. ناتو بانگلا آلیان کر کو خوش پروواکاسیونان دور بخن. یکیتی اروپا اجراگاند کو اول دیجی ایریش آل سر پولیسن وان پیدنگ نمینن. لالی دن سروک سربستان وزی گوت. شاندنا پولیسین زده ریوبریا کوسووای جبو هرمین باکور لدیجی پیمان ناشتیه یا. جسدی نودو دو نفوسا کوسووای کو بقاسی 1,800,000 البانینه و جسدی شجی سربن. کوسووای پشتی شر 1998 و 1999 جه سربستان جودابون خور راگهاند و ده سال 2008 ده سرخوابون خو اعلان کرد. سربن کل هرما باکور کوسووای پرانی پکتینن ده سلاداریا کوسووای ناس ناکن و جعالی سیاسی و دلسوز سربستان کو ایروجی پیشگیری آبوری ددنوانن. نزی سیمهن سرهلدانا لإيران و روشتات کردستان دوام دکه دسلاتا ایران جبو خواپشاندیرن بترسنه او بلا بکه جوانه که دنجی دار بکرن اف هویتی جی لپیشا چاوه گل پیکانی. جی 16 لونوبر روش وهایه خلک ایران و روشتات کردستان پشت کشتنا جنا کرد جنا امینی او نزی سیمهن لقادانن. دول نفچه تاونی باجار کرمانشاه کمک جوان لحفکون بون و دجی سپاندنا جزای بدار بکرنه و پیکانینا وی جزای لسر خوا پیشندران هاتن گرتن چالاکی درخستن. یک جی کسین هاتنه گرتن هنرمند کرمانشانی سامان سیدی اکو جزای بدار بکرنه لحاتیه برین. هر وحال گوری پاریزاری سامان سیدی دبیجه لسر دوسیای بریارا نپنی هاتیه گرتن لورا نکاریه دوسیای ببینه. لباجار سنه کارکرین کارگهین پتروکیمیایی دست به گروه کرن و خواپیشاندان لدرخستن. لسر اصلا ایرانی جی خواپیشاندان و چالاکی لدیجی دولتی و بطایبت لدیجی سپاندنا جزای بداروکرنی لسر خواپیشاندران بردوان بو. هر وحال کره چالاکانان چالاکی لدرخستن و نرازی بونی خواه بدورشمیان آنین زمان. همان دمه ده لهنک زانینگهین تهران، افسحان و بابول خواپیشاندان خواندکاران بردوان بون. دو خواپیشاندانان ده داخوازه سربست بردانا خواندکار و همو خواپیشاندرین هاتن گرتن گرن. پشتی به داروکرنا خواپیشاندار به ناو محسن شکاری لروشتات کردستان و ایرانی سرانسر جهانی نرازی بونین تند لدیجی دولتا ایرانی درکتن پیش. لگوری چافکانین هرمی پشت در بازبونا 4 روزان لسر داروکرنا یکم ایرو خواپیشاندر دوم ایبناوی مجید رضا مهنوورد به فرمان دستاتیا دادوری و به بریار دادگاه شورش آباجار مشهد لپیش شال خلقی گشتی هات به داروکرن. هر وها مترسیا به داروکرنی لسر خواپیشاندری به ناوی مهات صادرات هیا کو لگوری آگاهیان دوسیایوی جبو بشا پیکانینا جزای هاتیا شاندن. جدر و ایرانی لگلک ولاتین اوروپا، کانادا، استرالیا و زلندای نو خواپیشاندان و چالاکی جبو پشتگیریا خواپیشاندری لایرانی و دیجی سپاندنا جزای بدار وکرنی لسر خواپیشاندرین گرتی هاتن لدارخستن. لگوری بیلانچوار خستنا چالاکوانی مافی مروان ده ایرانی زیدتری 18,000 کس ده خواپیشاندانان ده هاتنه گرتن. دروشوا ترکیه ده یک جمجار هری سرکه نهاجی خواه گرتی بوکا 6 سالیه به گوتنکدن کچه که تمنی خواه 6 سالی به کسین جماعتی رهاتی زوجاندن ده پارلمنتوی ترکیه ده او یک بو صدما آلوزیا نابرا مخالفت و رژیم AKP MHP سرکوکیرا کما HDP بشتاش دیار کرد که رژیم دسترادار ارکی خواه پیک نان یا اوگات بر پرسیار
دەسڕاتدارە. زەوجاندنەکە دامەزێنەری وەقفە هیران و ڕێیەکگیریدای جەماعەتە ئیسماعیل ئاغا 6 ساڵی هەیکەگێ bi yek ji rêveberên cemaetê Kadir İsteklî re bi rojane yek ji rojeva serekeya Tirkiyeyê. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ev yek derdîtinên bütçe ya li Lejneya Giştiya Meclisê de veguherî aloziya nabera partiyên siyasî. Dava bize ihbar edildiği gün bakın Partiya muxalif bertek nişanî gotina Wezîrê Xizmetê Malbat û Civakî Derya Yanık dan û got. en başından beri takip etmişiz. Dolayısıyla bunu bir Ji sala 2020 ve haya wan ji bûyerê hebû û diyarkirin ku di bûyerê de berpirsartiya iktidarê heye. Bu ülkenin çocukları için, kadınları, gençleri, insanları için Serokvekîlê Koma CHP Engin Özkoç diyar kir ku tevî delîl û qeydên dengên îstîsmarkirina sîstematîk û zewicandina HKG jî îddianame di nava 2 salan de hatiye amadekirin û wiha got. 6 yaşında elinde oyuncağıyla gelin edilmiş bir kız çocuğu var. Lêbelê têkildarê bûyerê tu kes nehate girtin. Wezareta Malbatê ev 2 salin peywira xwe bi cih neaniye. Gelo êşa çend zarokan heta niha hatiye veşartin. Yine ibretlik bir Gergerlioğlu konuşması dinledik. Selam bile vermeye tenezzül etmeden. Serokvekîlê Koma AKP Bülent Turan jî bi bîr xist ku Wezareta Xizmetên Malbat û Civak ji sala 2020 ve müdaxilî dozê bûye û li ser parastina mexdûrê parastina xwe kir. Nasıl bir mantık? Onu 6 yaşında evlendiren, 13 yaşında resmileştiren din nikahla. Têkildarê mijarê Serokvekîla Koma HDP Meral Danişbeşta jî got ku bûyera qewmî pirsgirêka herî mezin a Tirkiyeyê û ev tiştanî ziman. Rojekberî Wezîra Malbatê li vê derê bû heta ku Timur Soykan ev bûyer dernexistibû haya tu kesî jî îstîsmarkirina zarokeke 6 salî ya dibe navê zewacê de nebû. Lê haya Wezîra Xizmetên Malbat û Civakê jî hebû. Divê haya AKP jî hebûye. Di halê hazirde ev terîqet cemaet ew hevjînê ji rêketî bav dayîk û malbatên parastin û hewl didin wan bê guneh nîşan bidin. Ango necezakirin heye. Wezîr li xwe mikur hat ji sala 2020 ve ji bûyerê haydarin. Beştaş herî dawî ev tiştanî ziman. Ne wezîra malbatan û ne jî iktidarê peywira xwe pêk neaniye. Faîlên bûyerê niha jî li derve bi rihet digerin. Sedem û berpirsiyarê vê jî iktidara AKP'ye. Siyasetin görevi değil diyor bir de Aile Bakanı. Bu meclisin daha önemli bir görevi yok. Bizim daha önemli bir görevimiz yok. Dinabera Libya û Amerîkayê de lênûsa hesabên salan têne girtin 1988 piştî ku dewletên Yekbûn Amerîkayê bi balefiran êrişî mala lîderê Libyayê berê Muammer Qezafî kir. Wê demê Libya jî bi bersivdayina û xistina balefira li Lokibrayê bersiv dabû di vê êrişê de 207 kes hatibûn kuştin. Sêxurê Libyayê ku tê îddiakirin bombelê balefirê bi cih kiribû ji piştî 4 salan hate girtin. Hesabên 34 sal berê di navera Libya û Amerîkayê de êdî tên girtin. Di êrişa Lokerbî de 207 kes hatibûn kuştin. 21 Kanûna 1988 firrogeya rêviyan a Pan Am Airlines ku ji Londonê ber bi New Yorkê vedişû piştî 38 xulekan ket. Di balafira ku li ser Lokerbê ya Skotlandayê de ketî 207 kes mirin. Ji van 109 hemalatiyên Amerîkayê. Serdozgeriya Skotlandayê ku li ser karaseta Lokerbê lêkolîn dike nasnameya kesê hatiye binçavkirin eşkere kir. Ew jî Abu Agla Mihemed Mesûd e. Wezareta Dadê Amerîkayê ra gihand ku kesê hatî girtin wî li Washingtonê ji bo lêpirsînê derxin pêşberî dat kir. Hat destnîşankirin ku Mesûdê ku hatî diyarkirin ajanê berê ye. Yek ji çêkerên bombeyan ê serokê berê Libyayê Muammer Qezafî bû. Têkildarî girtina Mesûd hîna jî agahiyên zelal nehatine parvekirin. Berdevkê Wezareta Edaletê ya Amerîkayê ra gihand ku ew ê di demeke nêz de li ser rewşê agahiyên berfireh parve bikin. Li Amerîka û Skoçyayê li dijî Mesûd bi salan lêpirsîn tê meşandin. Heta niha tenê kesek ji bo karaseta Lokerbî hatiye mehkûm kirin. Efserê berê istixbarata Libyayê Abdulbasit Mihemed El Migrehî bû.
المگرحیه 1001 جزای گرتیگه لی هاتو ببرین 1009 جبر پرزگریکن تندرستی جی گرتیگه لسکوتلند درکد. پشترجی 1012 لپایتخت لیبیا طرابلس جیانا خوش دزدا. المگرحیه حتی روژا مرنا خواه سوجداری قبول نکردو. سردوزگریا کوماری اسکوچای دیار کرکو لی پرسینا لسر کرستا لو کربی به کوردینه رایدار امریکای دوام دیده. کرستا لو کربی ایریشا هری گرانه کو حیانه ها ده سروریا بریتانیای ده پیکاتیه. لیبیا 1030 بر بسیارتی ایریشه کرد سرخواه و 2 ملیار و 700 میلیون دلار تضمینات دا خزمین قربانیان. ليمن الشري مذهبي بويا سدما ويرنيه كم مزن لبيخو بهلا فون آلكاري يازارو كان ينتوين يك بو يونيسيف راگهاند كو دناوا 7 سالين در باز بويدا 11,000 زاروك يان هاتنه كشتن يان جي بريندار بونه هر وحانيزي 4,000 جي تبلي شر هاتنه كرن. شر بيداوي ومرنين بيگونه جده 1014 وروشال يمني وهايا شر مذهبي الولاد تفي ويراني هجاري و كشتني بيتري 7 سالان روش وهايا زاروك بشكي سركي قربانيين فان حساب دسلاتينا فون آليكاريا زاروكانا نتوين يكبوي يونيسيف لسر مجاري داخويان يكدا يونيسيف يديار كركو 11,019 زاروكان 3,774 هاتنا كشتن دی بیلانچویا بریان هاده هاتو بو گوتن 10,200 زاروک هاتنه کشتن بریندار کرن آنجی سقط هاتنه هشتن بیلانچویا نو لسر پیواجویا جا آدارا 1015 حتا 3 ایلونا 1022 تنه بویارن کوچ آلیه یونیسیف هاتنه پشتراس کرن تبلی وی بیلانچویا تیکرن یونیسیف دیار کرکو بیلانچویا راستی دبه جیوه گلکی زده تربه دناوا دمین دیار کریده 3,904 زاروکن خورد تبلی شر هاتنه کرن و 91 زاروکن کجی هاتنه بچکرن. لگوری ریوبریا گشتیا یونیسف کاترینا روسل جبر نخوشین دکارن پیشی لی بنگرتن آنجی برچیبونه گفر مرنه لسر 100,000 زاروکان هیا. روسل جبو آلیکاریا مروویا جیمنه را جارکدن بانکر. یونیسف دیار کرکو جبو برسوژ کریزا مرووی را بیداین پیوستی به 484 به نوک 4 میلیون دلار هیا. برنامه پیشوچونی آنتوین یک بوی مجدار 1021 به داخویانه که دیار کربو که نیزی 377,000 کس جبر شر برچیبون نخوشی و نبونا آوهش یا نخوش دستانه. لیوی ولاتی مهانی سانی آگربست هات راگاندن و دو جاران هات دریش کرن. هری داوی دما آگربست دست بکر ماها جوت مهی قدیا. حکومت یمنی که جواگاناف دولتی و ایناس دکه و سرهل دیرین حوسی جبو دریش کرنا آگربست الهف نکرن. لپایتخت ایتالیا رومای کسکین داوهی ددما کو جوینی خو چه دکن جالیه ایرشکار کی ور راستی ایرش هاتن ایرشکار به چک ایرش یک آنی دنجام ده 3 جن هاتن کشتن و 4 کس بریندار بون یک شکستین هاتین کشتن شی حوالا سرک وزیر ایتالیا ملونی بو. لپایتخت ایتالیا روما ایرشا چکداری مترسیه کمزن خسنا و باجار. دمارونشتوان آواهیه که جوینا خوپیک ده آنین ده ایریشکاره که بچک ایریشی وان کرد. ده ایریشه ده 3 جن هاتن کشتن و 4 کس جی بریندار بون. هات را گاندن که گمانبار 57 سالی یکو جعالی پولیسان و هاتیه گرتن بره چکا خواه لقادا گلاباران بکارانیه. هادیار کرن که گمانبار ده مهامجداره ده لسر انترنت نویسان دیه که بره وبریا آپارتمان را پرزگریک انوی هنه و خوستیه جه دائره وی ور درخستن. هات را گاندن که یک کسین ده ایریشه ده جیان خوش دزدای حوالا نزیک یا سرک وزیر ایتالیا جورجیا ملونیه. نیکولیتا گولستانیا 5 سالی زاروک خویا 10 سالی هبو و جبر که محاسبه بو بجداری جوینا آپارتمانه بو. سرک وزیر ملونی شوادن لسر حساب خوی فیسبوک پیام کوشاند و ها گود. نیکولیتا دایکک باش حوالک دلپاک درست جنک بهیز لید همان دمه ده نازک بو. ملونی لسر حساب خوینه کودشاهیه ده به حوال خوره هاتیه کشاندن پاروکر. بربینرین هیجان و چنین جهانی لیور بداوید بن حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.